Uba pateng marsing ubri working president jongga seng Confederation of Ribhoi People sengkemi. Haba jingkran hak singsdang jongga lempung ilekai football ya kabala peniat da ke unit jongga te seng kata na umke unit kabala long hak jingilam jong president ke unit usamla batai thmai lemput badu secretary usamla haba ngampoi khamdeng ulong manangapor sakapor ki khun samla jong Ribhoi district ki juan rai ka nam ga borom jong ki jajing ilekai bapher kentup de ya ke football Henry Hapor Ribhoi district ka weiru kamadan ilekai ke babiang ompat dan hadu mentah wadla ke district la jam syau maumer ba life ways nem jong jinglong district ke bapura ha ke bau ne nong ilam jong seng Confederation of Ribhoi People ulong ro ba na kapor sakapor la jukuntu ya ki nong mikmat pai ba na ke district ban yele stom ban penio ya kamadan ilekai ke babiang Henry Kimdon Chentur ban kren Hagani ngi uba pateng marsing ula kentu juru ya kisan ngut kinong mikhamat pajba na Ribhoi district bakin keren bat le ayai nak menta ban penio ya kemendan ilekai ke babiang hapo ke district Ribhoi walaupun ken mauro badang tang henin ngi ke district Borok gawai kalaya kemenlang bat wei usamla ya ula tip kerteng kum Lionel Daryl Remei balara ai kanam jong gari India ha ka jingio jongu ya ka kusnam ka bakerpang kum nong apkol betebet bat bakan saitam na gawai kelpung ilekai syabari Uni usamla ubalayo ya ketika namru udai nampok ke Ribhoi district. Henry kinong mi keman pajba nampok Ribhoi district. Kim syempat lagi tia banile ban penio ya kemana nilai kai ke babit. Lada omla ban penio haman lagi tanyaru tanggawai ru syua kalabiang. Kumbahan priba ka football lagi lagi sigi ke bamenta kamdoi su tangga jingle kai tamasa. Henry kaladoi kalat akam ajam ya auto badan ya ka jing terang banile kai. Agini kasi jema mentang ni iba shibuni khun semla kilala aban pendiang ya kaing kasem hanoi tangga wipat kadang hap ban kren man kapor barabar kadai halar ba nyai kadle ka sport khanta maga football kapau apa Ribhoi wat apa ka state ibra gawai hanoi ya ka jingi khun swat jong ka sarkar nyahap ban kren magalang kaseng bagi susi ban pempau bakari Ribhoi district ke jongi hadu mentawat kawai ke madan ile kairu kampat don kabai lembaga telat sorkar. Iko aban terpau sa sorkar lembaga nega program ta balangkot. Bapailan sa Ribhoi jumi ay tagawero gamanan kabapaka na mentagi kun semla jogodong bat kathan ke jumi ni paro ke district cikui ke district kyo ay gamanan kibapaka banle kai handre kabasusi galong hapo Ribhoi jumi kibuni kun semla kibapau galang football handre kamaran nile kai kimbiang Ingkerpat ya baru sanut kemale juga Thomri Bhoi ke jumi bakin pan na sarkar ban penio ya ka madalle kai ka bapaka ne po ka Thomri Bhoi ke jumi basalai ke ba kham susi e kalong baya ka tai ke madan kur kalang mana ka la pun bana banai ka stadium ane ke susi pat kalong rasul la bai bat no shapo Garo Hills malai ke ge malai ka si ke jumi sabit Dai na bagadaw ngunno ay apa ka Thomri Bhoi talang bagada program ni kerpat syak yamle MDC ki joni baki dai banekran banondra ya kawai kemadan ka bapaka aga Thomri Bhoi ke joni namaringi bagi khon samla agi si ki lapau ha ke rensan football naga Thomri Bhoi